the top, DJ. From the top. Vida dato korogo umuzi. DJ from the top, Today we are having a challenge. Today we are having lyrics. Happy Kenya at 60. Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. The day we broadcast sitting on the desk. Yeah, this is our day. With DJ Digida Garoroka. Digida. Nani aroka hao moja. You gotta show us what your mama gave ya. Aya, tupe your lyrics. Hey, let's go. Story's over now. I can see the sunshine. Somebody over. Pura ina hario ya. Heaven is above me. Come on and set me Free your. Hago kanelera. Hago we. midst of my battle. Good morning. Downtown in a rush. Good morning. We thank the Lord. Kinakwambia Kenya at 60. God, you're so faithful. Kenya kone modu agio no ko Sofia gatho nayo ri. Kenya menopause. Officially, Kenya is on menopause. Yeah. They can't get married. No, married you can. Children problem. See, that's why there's too much problems. Ane kogieka. Weke hikio no Uganda. Kenya is on menopause officially. We thank God. And Kenya is a she. Oh, she. Kenya is a she. Kenya, she's on menopause. Yeah, she's on menopause. But life begins at 60. Uganda is male. Thank you so much. Good morning. Nderoka ni uraira wega na warahuka wega. Nie ndi mwega na ngacokeria Ngai ngatho ni kunjarahura na kuhe hinya. Emwe mundu ni arahukaga ukaigua ngoro einamite. Ndiguigua einamite, kuigua riu A flat. No ndoka guku ndona microphone, ndona DJ Dibu, ndona Stacy na chef. Ngoro inamuka. Arahuka. Tondu Ngai nake no watha nyingi. Ndakwira. Nigetha tukorwo tugitandika kana tukiruta wira wa gucanjamuka muthenya wa umuthi kuma riu nginya riria ciri handa thaa 8 tabarara ya gucanjamuka na ni Jamhuri Day. Nyanjiri na gukwira happy Jamhuri Day. Happy the 12th of December 2023. There will be no other. Tugacokeria Ngai ngatho ni undu wa gutwarahuka. O gutwarahura. Tukira Ngai ni thengio. Amen. Ni undu wa kureka tuone kuma January. Thengio. Tukona ino ni thigo kwimwe iria kwekuhiriirie ya 25. Oh yes. Wakinya haha. Yes. Twambagia ru kuharuruka riu. Eni. Andu amacabasi. Riu ni haha. Haha niho. Haha no andu mambagia kubuka mburi. Andu aria mekure kiharo muthi nio makuhe honorary. No igwe karangwa guthitwo ngima. Eno heago kiria head of state recommendation. No igwe samido aheo ngima ndu ni murata wari giji. Ithuone wege tutia hei. Ndukamakarie ne gukuhe ma gukuhe. Nito yago ne muthikiriria. Atuita baby tiagwa. Mother hen. Taiwe tugikuhete. Our mother. You know. Yeah. We thank the Lord. Onoko yakuti head of state ri. No go ni head of streets. Head of streets, you know. Yeah. Na tugagikena. Atha ico rairi atia? Nie ndaira mwaki. Nie ndikomete. Ndirona nginya nguo. Ndaira ngihura bathi. Utherete. You asking? I am telling you, eno ndo akorwo ni tura dance. Please ndugaturie maru. Ndiketuria. Yes. Eno ira gweka ati iria cia kuria kia kibaru hia ri. Ndigegeria. Ndaira ngeka practice. Ni aguo. Wandaceroro ngicenjia. Eno ni njega. Gacokia. Eno ni njega. Finally ndona njekera mubuto wa hoiti na Kenyau. No, hii ni chui. Oh, ni chui. Na ni kali sana. Ni chui na ni kali sana. Onaenda kiona ni wekira gi holiday. Omothi ni holiday. Niko relax. Ni ndire na uru. Ndaire mathaa mathiangu. Ndirakuria ni guthi kunyitirira Lawrence Masharia. From once being a street child. Yes. To commanding the world. You watch the comedy. movie. Oh, wash 4. More fire. Did you cry?
It was just fun. Erare fun. Utirare ndo akorira. Mesinga ne kurari. Ni kurari na mesinga, wash. Ndo mayagwo. Na gake mwira Gera Terence creative. Congratulations. Mena mutumia wake wetagwo Chebi. Chebi ararete no ararete ginya nderaga wahu wa nameless. Simu mtoya eye contacts. Zinasonga zitamuchonga. Ararera ngogo yodo alitonga wapi? Unajua nikale sasa huko amezoea tu watu wakikimbia. Hai na ndo ikarete thi. Nderera wahu ni ru ndingihota kumuruta contact. Muti muingi Jeroma. Ugo contact ni thamaga ukona mundu tari werorete. Eye contact. Igathama. Turia twikiragwo nigetha mundu agakahia na maitho nice. Twaburu. Twaredi. Tware muda. Ugo no tume. Wash. No tume na maithori. Are. Karaba karoka. Era wahu wala. Simu zaidi huyu mama wa Lorenzi. Toe uchukue hiki gekoni murute contacts. Amelia. Nikuona ndo wedo. The function was so successful. Thank you. Glory to God. All the money Terence. Tickets irare sold out. Nurajirete. More than half. Ya tigiti shirare cia athikiriria akameme na aria mathikiririe njorua ya Wow. Na nini ndira ide. Ndia ngora ne guko head of state. Ndira gakuwa kana ndira nako. Ora ina kau. Bai na koko. Ngava nguo Rigid. Hiyo nguo haikuwa Rigid. Ngasimamiswa. Ngasema hi guys, I'm in town, in uptown. Hi homies, I'm Opero. Hi Jacqueline Walere. Hi Masi Kinyira. Hi Nadia Mukame. Nara yeshio. Excuse you. Nera muracera nao. No akoro hari undu urangenirie. Ni uhoro wa comedy kana adocio comedy kunyitanirira. You know. Yes. Ni maranyitanirire muno. Mundu ndiragire ku ndireurie ciuria ni Churchill. Ndika kunywa kinyure. Akwa mwalimu wa Sunday school. Fred Omondi. Ale othe maheago script. MC Jesse. Tijajiko. No sionista. Ukora kihiana goguo generally. Leta wena iruga wage gitoero. Gwage. Ndirokwaga. No korerogamia. No niturakinukire wega. Thank you. Gacokia ngatho. Riu weko nyukuraire atia wi smart uguo. Ni gwitu kuraire thayo, kuraire mwaki. Gwitu twarara twetereire mambura maya ma Jamhuri Day. Mekuo. President witu ni uramuona kuria. President ni ndiramuona. Uhuru Gardens. Mundu na turatindire nake hoi twatigana hena muthuri murata wakwa uretwo Kenneth Thombi. Tanyitire hau. Inyanja macia chebga themba. Ukireherwo ni Safaricom. Ate? Ocio ni warajeria kwa sa kugeithie muno. Muthuri uretwo Ken Thombi. Ken Thombi. Hi Ken Thombi. Yes. Niwe mwene kabuni retwo Ken Mali Ventures. What about that? Ocio ri madiraga na maundu ma megie survey. Mundu munene arahe lifti ngari-ini yake. Rau ni ndaingirare no riu ndareketie dread twari nake na guku apa hill right now the real you ni kuingira ngari yake gete gia thutha ri ndeketie dread no na hakona gicicio gikoragwo ha gitagwo driving mirror wakiona ngweci akirorete mwena undu ni ndaiga twakuraria utuku ri kuingira oguo ndirona mundu ngari yo thiini Naigwa de thutha. Ni reke make. Reke njuge budamira ngari no ina mukora. Ni ithu acio turatengera borithi. Gukinya centro ri. Turetukoroga ru turarugire turugite nigetha mandu acio matigatũrathe. Kuma ri. Turagira borithi. Borithi roka. Cira micinga. Ni nini mbaya? Ni agwabi. Tutirona mundu. Ni ndaingira ngari ringi ri. Niguo ndarorire ringi. Rona atia. Ni nie. Araga cicini aranyuite ki eko hana atia eko ni ndire makia wash phase 5 kana episode 5 you need to be featured. Yes, I need to be that. Karibu. Asante sana. Tuna dakika 10 turugia itha 10 minutes. Wakinya the waigua ki menga tonya ni akua irio
Nyoka na mzere. Atonya le. Mena kia gei moka na misere. Odoka rutekera tu ana your own risk. Nori ure. Tore shafashi gado muthereke turi gado. Tabira na chapo. Tondu chapo ri. Chapo tha icio mu gwithi gukuri. Nicio nyamo ira iratoga. You know. Karu kethi kuri agwitu gicagi thubukia. Taigwe. Mukuru ndira mutumanire. Motu. Yes. Wakabaga. Wageithio ne dibu tugeithie. Na ujere kana ni udeheire furana yako ya mangi ya gutisha kule ya kayore. Yes. Ni ukayukite ya happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day too. Kwani kuhiana atia? We sawa fiu. Mama Dibu ahiana atia? Ona kidai na uru. Na ni shabiki waku. Ni shabiki ona ici ni jwe tuned. Ekore na nyukie. Na kuna siku ulikuwa na trend? Siku gani? OJ sijui. Tukina na gurino. None kiwa soto wala taka. Wewe warutaka wera waku. Ndari wira. Tageithia ma fans no medithirie Jamhuri Day utwere what you have for us today. So gageithia muthikiriria wa Kameme FM mare othe ringi to DJ Dibul tukorwo ha mathaa macio mothe nginya thaa 8 koguo ni meti request kwa kure kwa Kameme FM official kana gwako kwa DJ Dibul kwa Muthoni Wakirumba Muthoni aka Baby Tom kabisa na ina blue tick na kore kwa Chef Gademba yeo nawe yako tutikire na my sister hayo akude na blue tick akwade na blue tick no ena gwe ya blue na leo the magwetia request page ni sure toka ya kuniriko DJ Dibul yako ane Chef Gademba neo turekerera ginya besha kuma kwa kore kwa Safaricom Chef Gademba Muthoni aka Baby Top rutukoro tugutuga maudu magakorwo mesawa wagwan clear leo tukirio hau ri thaa 5 tigarite ndagika cigana 2 kai ma na amenyo muthenya uriku muthenya wa challenge Stacy mego ko Stacy gaithanio muthi tondu ni we challenge ni ona nekerire nguo ya challenge ona business agera thato tize umuthi megothie mwana omwe umuthi magothie na Dibul umuthi mwana mwana ucio Oye. No more the challenge. Yes. Niko ina lyrics ya rwimbo ruria mundu arenda. Tushoke tugena challenge ya ku dance. Unajua leo tapasi ya kamu. Pasi ya kuji. So sisi tunajidinga. Tunaanza na lyrics. Sawa. Na votes tunaingia kule kwa Kameme FM official fan page on Facebook. Tutakuwa ko live. So they get dance tu. No, akana wapi odhie mwana wa Dibul. Na votes tunaingia Kameme FM official fan page on Facebook. Kone kuo. Ha sito igokoro shi red. Love ya red. Na inyumo gokoro mwe love ya blue. Ya blue kana fire. Mogwada ke? Blue. Inyumo blue. Blue Inyo marakia wa blue. Akoro ndiri na blue mokade ka DJ na DS kana DS Dibul and Stacy. Ito degiaga. Ito ni red love. Red love. Meha mohoro mathoma challenge no igwa. Challenge turabireria na lyrics ngo iria mundu arenda. Turaina isita go tisina go ba utuko. Karaoke. Karaoke. Kwa tureke Roma beats tuine karaoke. Karaoke. Tuikere okura. Ithare urenge. Tuthiru dance. Haya bata otigerera ne wamba gukanda mutu akorwo ne wamba athi ukande wa Raha Premium. Akorwo nda kuria ngima tha ici ni undu wa kanyama. Igerera ngima ya kabagara. Good. Natwanyita. Ngima ya kabagara. Ucoke wewe kuria kawero warie detox tondu ru Eastland tugakorwo ku muthenya wa Friday. Na ne Friday no turario horo wayo. Akorwo ni cheza sito hore star 675 hash urumirire makinya. We hotanire besha instantly. Tararia gigo. Mafuri biruta wira. Noma. To kofia. Kofia toto na tuguka kayo ore andu mangikirira. Nani nezi yake. Mana gina mask moko. Asieta goto grooves. Eno mesikanire furu. Happy Jamhuri Day dance also. Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri. Kijana Maringo sanga. Happy Jamhuri Day. Niko sawa, holiday iko chonjo bana. Sema. Rugo aragia kawa
Niko ni mikora no ugebu. Ugatire mahoto wa huku Kameme. Ginya mikora ya mukora mera tulieni. Wazeri kuri piga ngetare. Nĩ thaa